Ubarothi ni wa Amerika guku bururi-ini ni andu aihumo itiganite aria megwikinyitio na mbere ya guthererukite makirumirira maumirira ma githurano kia Amerika. Na riria Trump atuikire hatiri nganja ni uratongoria, aingi moneka mayuritwo ni wagagu gukira aria megukungwagira uhotani wake. Angi matinetiria guita maithori guku mothio-ini maingi makioneka kieha kia maumirira macio. I'm quite shocked. I think that it really points to some very serious divides in our country. And that divide really does come across the lines of race. Akenya onao mauma na mawoni matiganite guku aikari a kugelo aria marekite githurano gia itheru na Hillary Clinton yakahotana makigia na ihinda iritu ria gwitikia ati Clinton ni ashindwo. Hii bila ameshindwa, mimi iko na hope na stuka mara mingi sana. Tulikuwa napenda Obama sana kwa maana mtoto yetu analete kifungu yetu. Sasa kama ile amesport ndiye anapenda, kama amewachwa sisi wa mama tunalia. Kuri akenya aingi Hahu yao ni uria utongoria wa Trump ukuhutia mundu muiru kuona ati kambeni-ini ciake ni ararutaga mikana mirumu. Tutingenda kuigua kana gukorwo ati no uge ati andu aitu macoke na guku tondu na ithu tuthiete kuria kwihangira kanyamu. Ni tukwihoka ati maundu maria Trump araragia riri campaign-ini ti maundu hi agugika ni tondu mamwe mamo mari na kirutaga far-reaching effect. Na akorwo ningi akingirira atumia muno na akaingira ginya andu a kuma Somali origin na Muslim. Roe ko ndekota kunyita horo ucio na careful ri ni okorwo akirehe haro kati ya Muslim na Christian ko ne okorwo agirwo ko very careful ndakarehe division na guthia kona haro thiini wa religion. Angi mwihoko wao ni ati Trump ni akurara weru mirugamo yake. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.